Hallo agus fáilte armh go Eorpa. An deachcannta ha mise an Berlin for a bhfuil lag úr a chur casc ástacha an máil taan gúine, rút a ha countspatmór öfrachuig. Agus amis an ngeabhach na gaiine amach na bhuaid COVID-19. Unser Ziel der Kampagne An bhain go bhfuil lena amasgain Deutsche Wohnen agus na companion eile a hóisialachuch ach cuideach agus fís a scúlach. Has sin sean cearachan internationalta a chumal ith fallach ba flachtachin a cheannach na Berlin. Wohnung aufzukaufen. Nu de hosigste graag gaaldis bij hulletunje geach je waraki in je sinjerut is kutrmiche. Erm Hanse ha schon mar pupin in stocking fatte, ha mit je nume heul maar a ha korteram. An Berlin ha ochgat sa coig as a hiad gan an tlúag a furach an áiteach an cáni máil. Ach gúplich na coscasin máil as an deich bliana muiedig agus cascan is tín is deach gus an ástachach barach. Se fucha a hán do chuid, ach a goéile a tostarabhah sechad gon tar drochhua statin an hain agus nach déad fioin úra a thugáil mar a bhá. Se scíre a hanam Prenzlauer Berg a ha an dú go má fasanta. Acha céine im hín nach bán mar seo a bheith cúsin an gánaí. Ans na hochgatan bheit na tucalichin an seo an an fíorgroch staid. Cheannig Helga agus Marston Haufe ferju sin agus had tóraige te chosk gus a horst go ire. Wir befinden uns ja hier, das muss man ja vielleicht auch noch mal dazu sagen, in einem... Hasin an an skide a bheit buntin mis a farst hóisialach in a geramulch, bechun trichet bliana, agus war an rá áre vor de hochlichen a bheit an tótichen. Am Ende hier ein ruinöser Bau agus an eistes dúig an a tehan a bhí an skeitehuig, siad an úrahuig, hat de gra, a thula cáil a ha síise cosc mar uachgadan, hara siad an deich bliana galabh, hanil ui politicach ag ein nán. Ach, mál a stríahuig ars an överin politicach, ha sin a brisig ar cárichen. Ist schon rechtsmissbräuchlich. Bheit rialtin an runna seo a thuh décho mór sa gaag máil ástachuig. Ach a beach gan nach ró sin éfachgach go leor. A fartaí dí linke ha túrastal íseal an na Berlin a fácail go bí duine a cosc cús máil. Nergsen bier als gesparrig na 30 heet in Tsjechisch het maal gaan door een rijbe wie bel en een dooi gorst daar tullig. Hushin, hitchen is Tsjechen seo. Haf is hem gewillet jelch jan een Belgian ille, ach se sin een roet nach hitchen Nigeria seo. Se nut is taringe me Berlin, se sin kun door in de gunis en bi wie fudig aan de hel. Aan de prijsje kema eisel kujach na de heetju magers en bieg. Gaan door in het kommes jano die padas snel luning, se sin jiedig een roet ach Nigeria. Se belle bachke van de Berlin vo huis. Als je niet garig go ieders na pik een vleernig in de galaf ska met de glosteune is tjach. Ha Berlin duine cruachel a haring hikke, ach siad seo duine nach eluari biasteach. Bei sin ha a trich gekleintjen gewil an balle boch ach fassante. Wir hatten in Berlin sehr, sehr niedrige Mieten. Ja, die sind Mála a dúine pe an na Berlin lé ísel agus gáirtichat óðan le ciad sa chiad. Ach ha gróiche sin die mála bheit ísel an thoiseach. As teag ar dúich i bhíad éineachach bheit óðan 3.2 euro nó 4.2 euro is seo an na Berlin. Hanna campaign a bhí sin rucha chunis ag dúirí mál de 6 euro agus 8 cent sa chumantas sontgach meter cearnachach sa bhías chaneal san heachgáin. Ha sin lé ísel lei sin. Und wir sind damit außerordentlich niedrig. An BBU a ruchgach jifferchampanieën a chud is flattichen amach máil, fioin nu a ha príomhateach, fioin a ha poplach agus fioin a bhuineas de geclasin. Ula goléir ha choras 300,000 dachi ag na campanieën sin. Ha beach gachgasan nach el mór an a paig cúsmáil ítir. Danach verpflichten sich die Réad sin hanna campaign téitis ag geanting a máil íslachach na de chudas cútigen tacrach cuaig chasasteach. Und der Härtefallantrag orientiert sich die Berechtigung Hech gavaldís na de vis ag tacliche die barach na 30 hiad jen tchechgesteachige a fager máil. So, und jetzt würde ich Ihnen am liebsten die Frage stellen, wie Is viel je sind bevalm das denn? feinach Das ist gov, eine kabiata ha sin. Zahl, die diese Se adu kleva vaka ha sin, et er kiad agus da hiad málatad. Mieterinnen und Mietern.
Han jellan lag uursho idan mal icher gun hummus. Ha eschenbleren an een doegen in elle, leejans in Spaan, nos na chire nishal. Ach een show an een Berlin ha een maal haast meskenjoin as isla ans an een Jorpa. Lishin ha drag mune voe versho companien a haar san taien skettigig, no kechera son fjoin ura hokal. Ha jeffer companien ek Frank Peter Muschiol vis tokal hayanura, agus skettigig fjoin a chaya hokal ronnesho. Ule geleer ha mo hiet gole a lochkoprach hekke. Na viach wird ein lag drochwoei hulletunje. Dem Ganzen liegt auch ein völlig falsches Bild von der Wirtschaft zugrunde. Man glaubt, Hullisjen sticht in ewigen economy ha getuur kjaar. Bitunje kwitschen gewil kechtjan, agus na chasi keich na smoor non na sluge, agus lishin femer korain an een doi chormach. Lishin hat dunje kwitschen ma pies na smoor kutigin, gebi pies na sluge ek fionjele. Dunje maar misje, ska een gutjolde spe, als een kindjach gewil economy hu de kruge keich na smoor. Agus in rutte hat tachersten draaste, nie e keich gema beek. dass der Kuchen sehr klein wird. Ha lag gus mollachiger arstigig an de maal, het dal trofarle met na halpa en draaste kutjoch. Ach, se geremalt heb ich gaun gebachor teich gehorste geunje ha femacher, gus an dachen en heen janach. Jaarliche, jenig shin geek, fat na smoor. Daher bedarf es einer viel stärkeren Subjektförderung. Shin is kullach gewil feeman is een skemme teich geteietisch. Ha shin kielch ook een bachor teich gehorst geisen egeutig flat janach. Man würde nicht nur Wohnraum schaffen, man würde nicht nur Angebot schaffen. Gaan je wijn gaan kruige schau aachig en kani. A chruige opet gan nog kurs kutjach. Dus de hasjen jullie wie jespet vat wiesen, vat vlienichen. Ha iets net artu in a gaul, de scan jespet je hakken in draaste. Jogen nog kurs artuen. Faig het kieschen, egs maar schön geutig paars gan jich billen, rachige gasken schau chinisch tjech riest wat kieschen. Ze schön na handen economy. Als je schön de wilschen je cool economy maraki horschelte. Das verstehen wir auch unter sozialer Marktwirtschaft. Wenn das Kapital fließt. Magalas yn halape, chaf i misio ranich, o'r yn heddig et sio hyd eich hosgytein, si oedd concret eich anna mithdys. Chan i misio smynjyn gyn bachor malars li tein y frosnachig, befaliwm yn tarin y lwtachig, ha sy'n y geno kiel gosa. O'r han heddig et hyd geno li tein, si malater y ffeis y hon dyna. Zahlt immer der Mieter, immer. En is een halloch gemmert a geri a gal kem na satje. Hat son shalla verhorst falla voor oorkeren. Ik wil barach na 3 mile aatje koni, agus kan kur voor jalaf na staat. Ach, she sapach muchelsen nog politikach a haun kutjach. Agus am party die linke, a hennig van een jaun party chomjenach, se gerama chanjer, gumor a kurteich grish. Der a chonig mische am balla agus komjenach getuchtjem, as a walles am dorukogus hokig mi, wo ich on trichert bliana, Charomi itcher en doel gebik jespet mar show aan riest. Deutsche Wohnen zum Beispiel sagt... Kan i Deutsche Wohnen maar exemplet gewil een maalachke ek €6.1 is a chumantus. Ach shenidin gewil een harakatjachke had de torst de luk na njeranjenachke, geju ek tich na €1. Nesje gute tura na geen moor aan han shen, ach schon Berlin, scher skaas gewil na toeristelje show, is a chumantus koik herichet zich hiet na slue na aan Hamburg. Als je niet keer roin foplach woorden wie jaken met aan de Berlin, roin foplach verwilt met 3 figet zich hier in een vlachtje dus je staat. Hierschen akkelaf Deutsche Wohnen, ach garoat sonjach geradorst. Aan een brahoorstad, ga gurige itjeri voelslik mariki tijdens Berlin, dan rach ik tijaniger voor jalfne staat. Han keugelijk 4. Goskige ik het moor vat jicheten vlianichen, en aatjika gosk flattichen ura hokal. Ha voje nummers, ik jeri dahiat agus 40 mile flat horst voor jalfne staat. Na mariki, maar hij aan draaste, goskig shin etter 40 koik agus 40 biljoen euro. Aufgrund der niedrigen Zinssituation ist es zumindest... Is gan een reitje in Iersel, gaan er een gaurale kienj gewil het oriënte. Agus ha innove kritisch va ak een staaj, nas na schön jötemich gaurlisch, conservativlich. She hisch je haunkata, koneronjen ille evig ak een staaj, ma ha jau nog. Golne misje en adertje jeich agus koik jiek billen na gosk, se fraschikt van sporren foplach.
aus Haushaltsmitteln. Wir haben jetzt seit über einem Jahr verschiedene Modelle. Die verwandelen Haus fat koret blielnen esche. Gedrag en il torst van half na staat kiel hug gefeigene compagnieën en loge horre het manake in njeranje na draaste. Ach van artikelen koek diek veel meer karmig recente jenef gunne gekomen. Is gonna doen je ikke wild na teen. Futter die verwandelen wie jaket. Hasinget jene wiaken goskuk show het ook is een diek biljan. Is gedit pege de han le is het le chevouien tätisch uur. Je vergedacht, men het went. Abgezahlt. Der Erwerb von Wohnungen durch Enteignung unterhalb des Marktpreises ist unrealistisch und hat es in der Bundesrepublik. Gaan jullie recente tijd dat ze goed van helft na staat kunnen vliegen naar Marokko feig, en gaat de hagerschen het weer van een poplach federlach in de Germach. Ausgeübt werden sollte. Erschließt sich mir nicht, warum das tun soll. Kasane göttig en toeger en nischenschen gaan je lissem, maar wegen staat je gusnachig a koog. Wir kaul erbse moran. De haschen maar ha fechken je Jew. Den wir jetzt heute schon sehen, internationale Investoren und nationale Investoren haben. Halloch Connecticut international coole gurtliche Valle. Is gartig schön an een doi grammatikach. Is wie boy nationte ekje, jene kron Jeremach geleerd. Auswirkungen und würde der Bundesrepublik Deutschland großen Schaden zufügen. Han loch gemmerst an draaste krynjig enemen gunje a chuddes teichgri referendum. Femi kiat agus 60 miljoenach an enemen a chuddes an immerst gus an jeich referendum a chumal. Hataien ura haast gan tokal an in Berlin, agus gaan je lang leuk oer a gaal groach rimaal an een taien a gaia hokal sa goik bliana mojerig. Dass jemand sagt, okay, ich weiß nicht, welche Regulierung die in 5 Gaan je list je sjorse rieltjen, we gaan een keun kooi knotjig bliana. Gaan er in gaan het teruggen zijn de hoofdstuk half. Ach, niet ediket haast, agus koskiat ediket en show haast gus teen a hokal. Was den Handwerker angeht. Also insgesamt kann man de heuvelig kuurst, de narsenjoch, gesunnigut dera, geblink weviges tokal het lies, sadavachal agus trang. Ganajullig kuurst maar hoor zo'n rutik in je hokal. Ach, gesorgtje, en je in haar skittigig teen, han het lutigig in de zin. Han rein foblach het ook al fatte a warachtaien en ish na wa. A gaan een biach goed, femi en rein frievitjach kutjach flattig in de haven. An een Prenzlauer Berg ha een leuk uur miechins faschente overig kan een tjurlach haufen. Unsere Altersvorsorge hat das im Moment eine, ja, ich denke mal so beängstigende... Haschen na heihig ekkelwochen draaste, skaas nach BNT tarsje stjach en erget. Rutte wa maar farst je pensionen. Dass wir een loivele ha puingele aun ha fusnas kutremiche, sin an risk. Le taia ha ja hokkel en een ochkiet jieg nuget se schaach, gutig doelen open wie moet de hanju, voor een wa, gewa ele. Agus een eiltjere giensje gut, gewel triplet structure laket, a jemes delike grish savat. Haschen kogunig en balle akel, Schiesig en lug mobbach a vaal. Via met je torst en nuis kampe. Die Zelten abbrechen. Wir würden in einem... En Jilschen zo'n vragen en duig voor de wil mee reizen socialach a reelig a riest. Sozialistische Unvernunft ich nicht leben wollen. Ha rialtas na Germach balle Berlin horst gekoerst man a lag uur agus het gan weach nach roketachke groach a gaal rische gusperse bonrecht na toege. Ha doel ribre koersje as tjerach. Ma heet kuraska femi na mielchen maleteren en jiffer se friesje feig, het al rasch koragas blianne. Agus ma Johan Lochgemmerst enemen kulior es on een referendum, Goethe gun jeetje chumma ek een nu naam ri teug nasente zijn tolting.